mbe nansen na menya oyicheni na oyicheni na minya no yewura osetutu na mekase okay asantemenra and just asantemenra no ebedum bi bia obeye one of the biasi na awura na da so minya afọ yewura ho no eye na kunde na oteso minya oyicheni bi de yewura na kunde a wo se fanochi ohwumban ko fanochi ekunde no onfi so na bai na ekunde no efi oman bi so na ba Ghana na mo me ka che yewura pemso nisuma kwa hinde papa for no me gwa kwa no hwehwe osande embre asunde wonde wodi no me gwa kwa na makunde one of the biggest ekunde in the whole world ekunde na fi wo ba Ghana true confanochi so ekunde nya santefo dibia na mo wo man bi so na sunsun wodi bra santefo one of the biggest yes abusres ekunde da so hoda ti asanteman ana asanteman wura ekunde no ohimbe no the whole world nti yewura ebedum bi be we wo conquer the whole world and fina ente and adun kwa start aka make a bi asanteman wo conquer the whole world Ghana mina meka aye mo sha da ho da be asan se we fi ti asantefo me samo mo sole na mame panu de yewura suban kwan nfo nyum ngo kom check nyama akundwa no be no fi baaye embra so se na nanu ne mpefo bi no megu akwam ahefo mpefo ina bebenani bo Ghana komu se wesi den kase na mpefo abenani na ono hedi eye dayeso eye nkomse abusia mu akwa abade batu match G8 abusia ene mene odifo John Boko ya wo yedifo cancer na ene ne de yedi ehia e wa hada abusia nkomo ene yebidi no eyesunsumu enkomo na sese wo miasa chaba tinu so ya no wa kai sa wo de do no beka ho wo de ka wo se ne be na de upload ni mo bo se pro na phone no abo wo kai bi bo ya na update be ba no untimi nya ensam no se ne etie etina bi bia na tro se fa do ne ka ho sa na timi abo wo kai ama yedi tu mu ape why first person ya wo sa ebeka sa ni se busia wodi fo ya ka do ka ho ya ko no komo na kwa ba na fe ya fa komo no hihye so difo oba pe mu akwa ba yenna bibi aboko wuye na wo so wote den na me adum na wo so yefe pa bo odifo hade aboko ebeka se wona wona na se ne se oba for den odifo me dark gold dark gold ai mami gold okay abuso fu ya mi se oba pa enye bibia o on za de mentam ma na hwefo kwa so nyim se won tan hu me me mo kwa se aguna so bi na me se na obeye odifo beye mbe nansen na menya oyicheni na oyicheni na minya no eye poto enyam komse adayeson enyam komse okay eye adaso okay me dai na so na mabaka okay enti minya da mu dayeso no na me twa ne mo nti akonye bia ni mamotu na me makọ kokuma sikọ me ni mo okay na me kenya anya manya dayeso bia afọ yewura opemso osaba na ketete mo dia nya sori yewura osetutu na mekase okay asantemenra and just asantemenra no ebedum bi bia obeye one of the world government word no fa na wiase na awura okay na dayeso minya afọ yewura ho no eye na kunde na oteso na me beka wasamba ni yewura okay obago mama santifu wude menye odifo kwa min kansana na okay nemme kuma si da menyim ho namwom onyankopon na sunsu otwa santi sam cheme okay menye oni cheme de yewe na kude a wose konfanochi ohwumban konfanochi ekunde no onfi so na bai na ekunde no efi oman bi so na ba Ghana akonya na ye asantemenra opemso wote so no enye ni okonfanochi oye enye suru ne free ba yes enye suru treye no onfiri osoro nemo ofi oman bi do ina oba Ghana nemo me ka che yewu opemso nisuma kwa hinde papa for no me gwa kwa no hwehwe osande embre asunde wonde wodi no me gwa kwa
Odifo sa wokasa akonya ne free o man bi so ne ba Ghana wo man ben so a o man mi tum campaign funa kuku de munim Africa ha the man could be one of the biggest akunde in the whole world akunde ne free wo ba Ghana true confanoche so the akunde nya santifo di bia nemo wo man bi so na sunsun wo de bra santifo one of the biggest yes abusers akunde da so hoda ti asanteman ana asanteman wura akunde no ohimbe no the whole world Odifo we dey o say da so dey but say ne wo can be an but assembly chairman kaka no mebisa say wo ka say your man bi so dey ne ba wo so man dey untimi fan to ja wo say sumankwa hene fa ne manwu akwem no hwe enti ene na adaiso no nya ne say ebra so sa konya ne besan akoda chi ana akunde ne de nananum de no bogu akwem anko okay na me so da na obi abofo me akukumase okay ni na menim kumase nti daiso no na me ye nyama de nyama gu akwem amon pakon nti sunsun no bai na odo bom ya me na sei se minye sei minkase enche nananum okay ko sande akunde of this country na bai minim country na African ya okay very great pa and say kunyan so great the whole world say kunyan miss yesu abusu na kunyan da so ho ayen na kunya ina kunyan na fi ho apa sentiment Ghana nti yewa ebedu wu be we wo conquer the whole world and fina enche and adun kwa start me ko kuma sida me ye gomo yi mi fi gomo tam fi gomo yi me gomo ni me se na krase okay mo so gbe na meti nyamom me catch yin santifun be me se o minim asantimemu minim ho nyamom enyam de belu ko so a susu yi chene adan ko mi nya da su bi de ye go wa ye organization bi but me minim se eye asolo so organization kasina amama fi ye wo panenim okay yeah and I don't know I started nko kumasi da but I didn't start okay empenefo so bi freni nya me no bi nyina ho baby enti da yesu inde odifo nkwa na wo so ye but wo dia beto dwe de bia na nsimbi wo wo se ebisa wo se braso na se bibi dra wo mo se otumfo pemso ni din ebe kom mia bebre obi beka se enye nanu ada ena otu kwan a enye ni di oba ye ni di okay onu akasa na hin enye na hindi no obo conquer the whole world okay the whole world the free na ba beneni okay twaso enti nanu ada ena wo fi Canada ba ya wa sha ase a wo ko Canada yi wo ko hwa che yie pa be over 20 years ni nanu wa ko hono ma na enya senketo akwa enti obetimi aka se enye difo ya wo ka se wo hwe media no so hu se wo penso fi Canada be drop no se da ya ma so no ba be me senso akabe fetch am kan che Ghana fo me saka se me ya fanti but aka make a baby asantiman who come to the whole world Ghana me na meka okay aye mo sha da ho da be asan se we fi yewa me na meka wopa befo me ya fanti na me yesu sofo me no di come in cancel na me patron okay o se omo but two boys woni me joba kase me ya che Ghana fo me ni nyoma mehu ina nyoma me huhu o me daisu nyon enyam komise daisu ti asantefo me samo mo sole na me panu de yewu suban kwan fo nyoma ngo ko non check nyoma nyoma bi ha social media to social media to adwum but me okoya mafo so me ni yewu na asantema be kasa de ka chemi menim kumase menim ohibia na mo okoya mafo so a menya santema be kasa na yewu okinso menim be kasa ano na meye enti oba keta so me de me kasa wa na ye me kasa bio na me sewo won pe yewu suma kwa hin no mo de anampe fo bi no omo hwehwe nyoma akundwa no be no fi baaye embra so se na nanum le mpefo bi no me kwa kwem adia mesi ne minimi tum na mo kanti no so mintum na nanum mpefo mu ni odifo we na ka kame se akwakoye kokobo a wo de bo asanteman kokobo na se jeden ye woni ni mo woni o okay dabi ye woni pomocho ye woni enya woni like as a who you must three one good ni you wasutiri
Okay. The one for the man work on ownership. Okay. Never know all Kakara or Drabi, a mamma fan captain. But you have so much nature. And being poor, and the bushes the better nature. And to you drive me Quima, she drive me when she waits in echo. One should name us and the vision, may pass on the fast and park, mass minimum, but Democrat was many better power. A sentiment, give you a sentiment. And there is a time coming up. A sentiment, no, you walk in so the whole world will come to the Pia. I am from painful in Aberdeen, Bogana. Come use a West Dank, a sinam painful, Aberdeen. Now I'm not ready. I die so, I am commission. I mean, second of who are some cabisa. Odifo, I mean, Miss, you never what I mean, what stress is soon see. What's the air dire song? And die so, and young commission. I am commission. Institute them on name. That is so different. No, commission is different. And commission, Obi Shankoma, Obi Shankoman over the spirit of command. What cast some I don't know what I did. Okay. And then Diasuya, Job 33 verse 13. On your book was on your castle, Bramada. Okay. A band day at also. Diasuba will take you 2 years. You got to take there 5 years. As I've been. Diasuba was a week. And I've been Diasuba a different opinion for so no casa. And yet, soon be no casa. And then you go upon no casa. You find Diasu. But in commission, the one coming to my soul, come the woman, come there. By year, by this time, no winning Ghana. Now, me cash and tell me. Never on them to me a cruminty. The car was a bit. Okay. But that's it. And see, that is in commission. Okay. No, that is very different. Okay. And come with the world was so that one chassis. And then you dasu. Who told us, Chenya? Even on phone, make sure was in my child there was a year. Okay. This one me was said that your son it may take it time. It will take time. And commission the any your car will pull. That's how missing. I will say. And you know what I'm coming and where I come shuffle. Okay. Just on the other two ones away. Why do you say a D for Washington? A D for the defense nation. They will commission or commission you will carry the spirit of command. Or D for the who had been. What take us up? What commission it? Put to my catcher, Kyle was under the won't drive America, and watch now won't drive you. Or can't because of commission you get a 2 minutes, or make a 2 hour, or you get a power. I don't make a say, I didn't match you or back in car and just that. To me, I think we are some common, a different, so we are also die. See, Bible can say, if you be a young couple from also die. See, woman was so die over. No more what said they are sick over. And there should be a so one pay. There be Joseph was so down one pay or so to animal on in the back. Yes, in American. So it depends on what come with their swatching. Now, what shall I say? Okay. Michelle. It's any difference. Sabri, we are dying as a channel, ultimate from Massant, Mayana. There be way a die so. It's as antiman painful. What did I say? Or he be your Hibiano, or 2 weeks of suffer. Or go your Hibian over 2 weeks of suffer. And see, me kind, the non painful, what's it? Let me mention myself. Or be your Hibia, or your Hibia 2 weeks of suffer. Kind Benson. Soon to me, and soon to me, and you cannot. I tell you, suffer. Suffer, just of the baby. Think I need now, I have for you so on you so suffer. Obi oyo yi da ye kan ohina okotumi enye physical one spiritually but if was some okay they me sure say nyame nkwa na my confused they no won ti sunsun sama sentia obi oyo ohine bia no owotumi sen osofo enye physical osofo enye physical tumi okay say bia man nya asore okay and bia ni me ka spiritual power na himfo ne ona ohine answer no hini mo go twefunu ti so tsemeje memprema church na se na be church ohine on twefunu ne do mo komi twefunu dabi me papa mu komi twefunu okay kwa do bentia 2 minutes dimachi nitia twefunu ohine bi twefunu answer no hini mo go twefunu ko twefunu bia ti so tsemeje wo kanya mo tsemeje
there nyame bi wo ahemfo wonye o ya popo no hyehyɛ wo bible na so asofo ntum kan wasam wontum di so but ahemfo di so yehu ohene bi a watena ne nsama bubu ani asɔre nante da yehu ohene bi a watena ne nsama ne wɔpɛ bɛnyɛ bi awoda yehu ohene bi a watena ne nsama yɛka sɛ bibi sɛnkyɛni bi asi ama nipa nyina apu ahu na bate yehu sɛ asɔfo adifo yɛ saa nneɛma ne sɛ wɔka sɛ wɔhene wɔ tumi kyɛn sɔfo ano yɛ miracle miracle yɛ nsankyɛde na nyɛ tumi na ɛde yɛ sɛnkyɛni no oh na nsankyɛde so kɔ to mutuma yɛ adan mutuma tia haban amo okay haban na matia mo ka haban bu sisi be peda wusi baba mutuma tia haban mo pesa wotwu nsa ho wotwu nsa wusi be fi nsa aba mutuma tia haban mo obi onom nsa fa yɛ man sisi within 2 days on nse bio mutuma tia haban na ne tia haban mo na de ya sisi obi nfa dungu a ketetem enyo hwe mutuma tia eye mama nchi odibi me mpra ka mi ni yo mama nchi odibi why no ni ko to awi na diploma awi na dentu awi no e fa Daniel mola bible abu bi ni wo ye wicked o ye stormers ye wo o to ati ahaba mo no wa ye o wa the best no otun kan wan de no bomu so mo na Daniel one or two one of power e ya haban mo to ati ahaba mo adefo suman sume we ayaban otumati aba o medua me ya no enti obi kan me akra enfo ho otumati aba ma cameraman we gale sisia so o so no hu bo wo mo bakikem sisia bo catful so onyo sofo enti miracle dey forget miracle bible say na dupu a wonje oni Yesu di no o mo wo tumi de wonye nyame ma enti miracle dey hand bia miracle no bia we don't do miracle we also them na mo ye kira power. Okay. The check to me. Okay. So we keep me power. Obi no no san. Obi no we. Obi no cocaine. Jema antinifio. Na hwe. Na ya miracle obi ma mama say so obi atwa hwefo. Ene de ya haban ne de. No sir. Mutuma ma wade mi. Mama chi wade mi. Me bank mi de lo ba mama chi. Adi le fe na du ko musu. Woni. Uko bushia kwa mu a. Jena mo atwa so dada bo na nso bu. Metim de du ko musu. Can't do why that demo when you be able to come back to once in a heba. Okay. But the miracle man focus. Me a software any day. Oh, I saw for a miracle and a miracle. I want to make chair so what to the gold I had damn. The people have good. What can I say? Naturally good. The thing I put on meaning no so. We be coming cancer for me. Obi ko me TikTok page on go. We show we say na me come some show. Eye miracle ye hu. Ya di bia ye hu bia. We ma dia de. Obi for there. Okay. Enya mo tuma show. Ya di bia de. Obi bo ni wo bo bi ndi. We say ade antare say. Mo hu say ne da wo ke say eye gold. No kasa chem. Ti forget miracle. Na bobra. Sabre waka sɛ nananom ahwehwɛ mu na wɔn fa nneɛma ngu akwan mu wɔn bɛhu ne ɛwɔ ken ɔni bi na ɛba asanteman so enti na saa adiye anaasɛ daeso yi aba ana yankopɔn nyɛ bɔne nyɛ sɛ bɔne bɛsi nkoti na oyi biribi kyerɛ anaasɛ sunsun oyi biribi kyerɛ ebi wɔ kwan pɔ bi a ne papa mu a because asanteman ɔmo kɔ nipa nyɛ sɛ bi a anipia kɔfɔ mu nneɛma bi si wɔ asanteman but ne sɛ dɛ dɛm akwankyerɛ ma kyɛn de na nanu hwehwɛ ma de na sɛ ɛbɔbɔ wɔn mu nyɛ saa de no woka sɛ ɛbɛbɛdu wɔ Ghana ha yɛwura ɛba bɛdi ɔman Ghana nyinaa so but ɛnim sɛ Ghana so deɛ ɛyɛ mampanin ɛna di so ntɛ no na but man ka president na asɛm okay listen na hindi na ɛbɛyɛ saa nti ya na ɔbɛ yɛ president na asɛm ne man ka ɔbɛyɛ me sɛ ɔbɛyɛ organization bi the whole world na bɛhyɛ kɔmputa wɔ si dan ne kɛse not to run him from different countries so many okay it will happen okay so we said the one share no one for them go come say mameka no e show man Ghana amen bibia ni because the minister me aka okay e show me no man go screen na so say no okay e show okay awusia ye ni John Boko before John Boko ya wo ye different cancer na and I didn't edi enkomo ye the numbers we just screen as na o ye edi enkomo
all the social media handles no too much GH let's say we got comment na so our comment section for the one we read na ya can kind of na edit amount makra